Kapenga mar nengo kata mare no ni jopur maromo 120 manopogolo ne chenro no oyudo dongruok makare. Elizabeth Ajode nika kod ler mar wachni. Chenro mar rito muya mar aluora man kod heka 30 mar puodho nochaki mar konyo jopur e gwenge ma Teso South, Teso North kod Nambale. Jopur ne ochun mondo ogol niang' e puothe mondo gichiw thuolo ne pith alode kokale chenro mar Financing Local Led Climate Action. Kaluore kod jopur go gisewito geno kendo giyudo lal mopogore opogore ka koro chenro mane ochako osechung' kuom thuolo mar dweche 6. Anza kazi na ameendelea kwa kuchimba mitaro za kuweka maji. Pia kuna dry ambayo imeweza kujengwa na kuna kula pia nayo imeweza kujengwa. Ukiangalia Nambale sub county mzima, aswa Busia county, hakuna horticulture park ambayo iko katika Busia county hii pasipokuwa hapa. Watu waling'oa miwa zao kuhakikisha kwamba wamepeana mashamba mradi huu uweze kujenga hii jamii. Lakini ni aibu kidogo kwamba kontrakta kupatikana kwa site ni shida. Giwacho bende ni oula mag pi mane okuny to pok otiek losi osemiyo gilal ka koro jamni luare oula go kendo tho. Mitaro zilichimbwa, pipe ziliwekwa, mpaka saa hii sasa watu wameanza kuiba hizi pipes. Tumepoteza ng'ombe hapo kuanguka kwa hiyo mtaro na ikakufa. Ng'ombe karibu shilingi 70,000. Aya, mitaro hiyo iko hapo. Saa zingine hata tunahofia watoto, pengine watoto wanaweza kuwa wanacheza. Na mtoto anaweza sukuma mwenzake pengine kwa hiyo mtaro, na mtu mkubwa asipokuwa karibu italeta tena pia na italeta maafa. E chenro no jopur go manoyudo puonj ne geno kayo pith magalote kod olembe kata ndalo mag oro. Sasa mradi umefifia, sisi kama mama hakuna penye tutaanzia na hakuna penye tutashikia.